Isintu-ke ngani zakwethu sithi-ke akukho qili lazikhotha emhlane njengoba-ke sibona laphana-ke amanye-ke amaqili-ke atholakale ezenzweni-ke zenkohlakalo la khona-ke abantu-ke bebezitapela ezitolo-ke ezahlukahlukene. Lawa amaqili-ke amabili atholakale-ke e-warehouse khona la e-KZN njengoba-ke sibona laphaya eyalelwa ukuba-ke ahlale phansi laphayana-ke uMinister noma ngizothi-ke uPremier wakhona la ngixolisa bafowethu, uPremier wakhona lana-ke KwaZulu Natal laphayana-ke uSihlezi Kalala naye ubekhona laphayana-ke ngenkathi-ke wona-ke la maqili-ke bewadisiplina-ke ngani zakwethu-ke nokuthi-ke bebayalela ukuthi-ke ngokomthetho-ke kuhle ukwenza-ke izinto-ke ngendlela-ke efanele-ke. Nakhu-ke nalana-ke bafowethu-ke siyacela siyiNingizimu Afrika no Thuluthi. Hlala phansi. Hayi, hlala phansi, hlala phansi. Hlala phansi. Nawe, hlala phansi, hlala phansi. Hlala phansi.